Evo ga još jedan za Sarajevo ide. Snimao malo. A? Jebem ti kartu, ti jebem, ja mu ti reći daj te cigare, daj sve da udari. Ne mora već školu gleda, tamo srednji. Ti je otišla visoko u pičku. Je ubrdo gore? O, ubrdo. Ubrdo je skroz gore. Ma žena ima, kosaca ima. 2, 4, 6, 8, 9 osoba ima. 9 osoba kosa? Da. Jesi pobjegli? Ma, Ovaj ide nisko, ovaj mogla. sad gledaj. Ako je pogodila, onda biži. Evo. Opet nije užito. Udarila. Udarila je. Tamo negdje oko škole. Ili možda čak prebacila. Meni imam dojam da je prebacila, da nije. Sad je trenutno fuga stavu na granati, sad bi se morali, ono su one granate, možda se ne... Sad će ona dimiti, jel? Gdje bi imati zalegnuo dok padne ustanu. Znači blizu je onda negdje zalegli su sad, jel? Ti vidiš da ništa? Vidiš li žito? Pravo ispod školu. Je. Vidim žito. Sklonili su se. Ozdal su počeli kosti. Dozda je dozga. 4 kosije dobro se fili. Zalegli su. Nema i sad. Mora je blizu onda oko njih. Ima i majku i lijevi. Pukla Iva, ali ne vidimo di. Pukla je, ali ne vidimo di. Ovo bez dimne nemaš ustanoviti nikako. To je naše To selo. je dinjača, ne znam se gdje to je. A odakle ste vi? Iz Osijeka. Nema na ovo se ništa ne vidimo. Čije je ovo? Tvoje? Vidite li ovca ono? Šta li je ono? No u redu. Ima vamo desno oko školi, iza groblja. Ne znam, nisam ni gledao to iz škole, gledao sam ove kose. Niste ono ovdje. Jeste. Ono ti neka trava ili kamenje, ono uzmeđu, razumiješ? To je sad pored Zvižnjače pala dimna obilježavajuća, jel? Da nije ovo bojni otrov. Nije ovo obilježavajuće. Sad
će oni oprat dok se obilježavajući tu. Od Zvirnjačića. Sad tu u tom žutom žitu ispred škola treba biti 3 kosta hodati. Čuo se radi ispalila s ovim tamo strane. Ovdje je na dvojica sve, a Luka me čini da dimi, no onda je baš nešto. Di? Ovo dole. To je bitno. Mene Evo. dvojica se digla, Kao da se malo dima vidlo. isto dima se. Vidi se ko 7. Da mi imamo ovakve granate pa onda bi mogli lako, znaš. Ovako mu zapavljali to. Pa mogao bi korekciju vršiti, vrlo lako. Vidi avion iznad nas, točno iznad nas, gledaj, gore. Ko? Avion? Gdje je bom? Evo ga, prošao nas je. Evo ga ovamo. A nije ono bio dim, ono onda neki kurac. A ono ovo su ovce vamo, jesu? Jesu. Ono dole. Ja sam izgovorio. E sad ćeš topat sekunde koliko pada. Sad će Gledaj Luka. zvone prisilite, evo John gleda. Nije, opet su legli ještini, vidi, jesu. Nisu, kose još. Evo oni su ispalili tamo iza Vukovca, sad se čuti. Kose, još kose. Trebali bi leći? Evo, čulo se. Hvala. Još kose, ne ligaj. Ali oni su ispalili tamo. Ispaljeno iza Vukovca za svitlo, Mhm. odnosno iza Ravanjskih vrata. Da, i tamo. Još se nije čula Ništa oko detonacija. žita nije palo. Ništa. Detonacija još. Kose još. Možda nije eksplodiralo. Mora da nije ispaljen. Čula se sad to? Jele? Jesu malo prije bilo. Čulo se. Čulo se, ali ono kose ide. Znači nije blizu njih. Ali su odmaknuti na kraj njive, dva tamo, dva vamo, neće ono ko kosi popravo. Jedan i za drugi. Ja. A da veli ako im padne blizu da svi ne poginu. Pa opovi znaju i oni. Možda je moguće i da su natrali, znaš. Ako ima jednog zarobljenika, natrali su. A jer bi ga bolje mu bilo da i pogine nego da onda kosi. Diže? Ona tamo trojica su. Čučina mi, ali ne diže. Evo se. Diže? Je pukla? Ne, opet su legli.
se vidi što. Ček samo. Ima teka da vidim kad sam. Veco, Voli, teka zastavi. eto list tamo zakači gore, zakro.